sende nyange naznanyan so 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 sende nyange naznanyan ay madoda asigxeke inyanga kodwa ke noko indlela esenzeka ngayo ayithembeki noko umuntu ozofuna ukubulala umuntu uza kule nyanga nomnye ozofuna ukuthi ifuna undisindise kulo mna zonibulala uza kwakule nyanga inye le nyanga kahle kahle iyabulala iyaphilisa hayi ngeke madoda hayi sesitshebe unkosi phezulu thina ngo hayi kahle saphela kaloku yonke lento yimali omo senguye uzulu lezizwe hayi madoda usiqawu ndiyambona uba wonakele ngonyani bababhezini uthini umkhatshwa hayi bhuti wacofa umaqola ndiyabona uba hayi onakala kungoku onakala awumamela intambo ezi uthini onke pha kefi uthini abenikeni onke hayi madoda ndiyanibulisa nonke apha emantlaleni so sende nyangeni naznanyani 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 so sende nyangeni nyangeni naznanyani so sende 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 nyangeni naznanyani